Reci ti meni, postoji li neka posebna djevojka ili je možda postojala? Postojala je. Aha. Dobro, sad očigledno nije tu. Pa bi možda mogla reći da se i u tom slučaju radi o nesretnoj ljubavi. Svedimo to na to da je ostalo u prošlosti. Znači, ti i ja smo potpuni luzeri. Joj, kakva ironija. Znači, konačno nađeš nekoga s kim ne trebaš niti riječ progovoriti. Dovoljno da se pogledate i potpuno se razumijete. I onda se svemir uroti i sve se izdogađa samo da ne budete skupa.